Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyon amin papagayam. Intay ibasa ti Filipos Kapitulo 2, versikulo 3, aginggat 4. Di kay agaramid iti anyaman, gapu iti kinaagom, wano kinapalangguad. Agpakumbaba kayo kit di iti maysa ken maysa, kat di yu ipagarop anay imbag kayo ngam dagiti dadduma. Saan laeng at ipagimbagan nyo ti kitaan nyo. Kitaan nyo ma ti pagimbagan ti tunggal maysa. Papagayam, intay denggan ti maysapay apakasaritaan, amay tampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Mami, ada PTA meeting iti school. Addar aramidak daylan. Asino ngay nga ro ti maki-meeting? Ibagam kin ni dadim. Kunana mo na si kakano? Anyamat day tataon. Ammo na abisi ak. Saan ka no amabalin nga awan ti umay a parents? Bayam, takasaritak ni dadim. Hoy, sika gani. Sika ti makimiting ijay iskol da daylan. Sikan, Jak masango. Ammo matitrabahok ijay ospital. ad-addan ajak masango. Aga pa kayo manan, day talabanag. Dayta inam, dinam mo ti responsibilidad na. No umanay ti sweldom, agsardeng akon nga trabaho. Ngam saan mat nga rod? Ha, dinto pa'y umanay apagbayad iti abang. Naglastog kang agsasao? Wen, sikan tinalaing. Aramidem ti kayat mo. Ay, adumanan ti pasyente dito ospital. Mabannog man nga roden ada tao. Huwag nga rod. Sapay nagapa kami manan kinilakay ko. LQ laang dayta. Ay na, kanayo nun. Saan kami pa yan nga agsarsarita no daduma? Ay kat ornusan nyo ate, saan nyo apa nagkinaawatan? Ay na mare, ti asawak dadda problema na. Saan asyak? O, di agsarita kayo. Ay, O sige, panawan ka pa dito ay mare. Ada pa asikaso ka pasyente. o sige. Awan manen ti oras tayo ang makapag-iistorya. Kasta talaga. Plano nga rod ti aglive. Si Kangay. Ay na, no puro konsumisyon matlaang ijay balay, uray saanan. Dituyak laangan ospital. Nagipulong kanyak ni Daylan. Anyaman ang timpulong na. Kanayon kayo kanu nga agapa kanila kay mo. Ay natatang, awan basol ko. Nigani ti saan ang makaaw-awat. Urnusan nyo kumatisusik yo. Naurnos, tilaang asawak ti talaga anak kurang ti pan nakaawat na. Kay asino nga rod itati mapan makimiting iji eskwilaan da Daylan. Ikan nyo iti panawan ti anak yo. Di yo ipaidam ti oras yo. Sana puro trabaho ti aramidan nyo nga agasawa. Munik, apay adi mo sinukatan ti dextrose je pasyente ijay room 201. Ha? Ma'am? Nagdaran je nakatudukan ti dextrose. Apay abilay bayam. Naksukatanan, ma'am. Saanan, imbilin kon iti sabali. Ma'am. Warning daytoy kan kamunik. Ikatan kanukasta ka. Saan ako, ma'am? Agalibtak ka iti trabahom dito ospital, kas nurse. Nawatam, ha? Uwan, ma'am. Monique, Ma'am Connie. anya tinapasamak dita nurses station. Awan, ma'am. Ala, umay ka dito. Agsarita tayo. Apay, ha? Ni Ma'am Rona. Inan-ano na ka? Inungong tanak, ma'am. Pasensya amon. Adaming pagdaldalanan na. Maawatak, ma'am. Ngam di na kumabot ong akas jay. Ala, bayam, takasaritak. Sipod ison tinagbalin a head nurse. Nagalundag iti nagikat a nurse ti ospital. Di ta kaya ti ugali na. Si Mangpet kamat gayangan bakit? Nakaluto akon. Nabanugang. Agigiddan tayo ang mangan kadagito, Bing. Yak kayat ti mangan. Hanya ka dito asawa ko na aya. Mala. Sorry kadagiti na sa usawang ko na sakit kan ka. Di nakarakupan. Rona. Ado ti pampanunutak. Kaya't kuntagin na. Sige.
Itulod ko lang ti kanam iti silidta. Sanan? Si kakit dimat. Nagsorry ak lang Ruden. Wen, nalpasan day chay. Kayat ko lang ti aginana. Day tati ka sa pulak. Nagrugit day to ospital. Sa anak amaragsakan iti panaglinis mo. Ma'am. Di kan samot ngamin aglinlinis. Aglinlinis ak, ma'am. Ado a pasyente ti agrikreklamo iti kinarugit to'y ospital. Bayam, ma'am, tabagak dagiti kakadwak a janitor. Paikat kayo amin no agsadot-sadot kayo. Saan, ma'am? Maasi kakada kami. Pamilyado kami amin. Diyak kayat ti agtugtugaw laang dito eh. Naawatam, ha? Uwan, ma'am. Inungtan na kayo mat ni Ma'am Rona itay, tata. Uwan nga, Rod. Sapay nagado ti tao. Talaga adi na ang mga ibainan ti pada na a tao. Anyapay lati sa pulin na. Kat saan kami mo't nga agin ina na a janitor. Talaga ngamin nga awanan iti puso, tata. Nag-file ti leave ko. Tapay, Ipasyar ko man mo't dagiti anak ko. imbag man. Makaumamot ng puro trabaho. Si Kangay, kaano mat ti pa nag-leave mo? Ay, awan ti plano. Sika talaga. Awan sa ti oras mon iti pamilyam Kasano, makapawan ganas. Tati asawa, awan mat ti masnop at trabaho na. Iso siguro mais-stress ka. Ay, Ti importante, ikamot ti oras ti pamilyam. Kastamot ten nilakay mo. O na yan, nag-leave gayam ni Ma'am Connie. Isumot lagayam nga awan di ta opisina da. Awan ti pagipulungan tayo. No kasta nga og tanda tayo ni Ma'am Rona. Umay dito ni Ma'am Rona. Ay, sos, nakita na tan nga agis istorya. Ay, sigurado nga agungat man daytan. Ay, sos, naidugmam ni Ma'am. Inta tulungan, tata. Ay, tulungan da ka, Ma'am. naggalis ngamin ti pagnaan. Di mon samat ngamin imamap analaing. Ay, kuha, Ma'am. Napartak ngamin unay ti panagnam itay. Agasak day tagarumya dito mang mo, mama. Ay, natukulsan titulang ko. Ipa-x-ray tayo, mama. Tapno makita no adda natukol ato lang. Daddy, apay asana sumrag ni mami iti trabaho na. Nag-leave. Tada sakit ti saka na. Itaman pa'y anak malmalam ni mami dito balay. Ang mga numabayag pa nga ginana, anak ko. Mariconi, Mare, amo kasan ka pa'y makapag na. Iso nga inawagan ka, tapno ibagak ti resulta ti x-ray kanda duma check up mo. uwan man mare. Talaga ngamin anasakit pa'y laang ti sakak. Naskan nga agsubli ka, tapno pa-check up ka manan. Taapay, Ada nakita dakan ka, Mare. nga anya. Gani, ada cancer ko. Anya? Breast cancer. Stage 4. Nabayagan ang marikriknak da ito eh. Ngamjak laing kaskaso. Impa-check up ko idi. Kat itatadan ti resulta na positive mat gayam. Di ka mapukawan ni tinamnama. Aramidin tayo ti amin. Tapno umatidog pa'y tibiyag mo. Gani. No kasapulan niya ipaoperada ka. Aramidin tayo. Awanan tinamnama. Anya? Saan ako na maisalbar pa'y iti anyaman a klase a panagagas. Saan apod no dayta? Dayta tipod no. Isuanas kan nga aklunan tayo tigasan ko. Jakmeten makitkita ni Ma'am Rona. Napanan na, Di mo pa'y gayam amu, tata. di anya. Ada cancer na. Anya? Iso narigat ita ti pagdaldalanan ni Ma'am Rona. Ay, kaasi, Mart. Ikararag tayo.
Tauray no kas di anak kaungungat. Kasapulan na latta ti panagkararag tayo. Ay katuon Kan intay to sa rungkaran. Day tatipod no, tatang. Adda kanser mo. Ay. Ala, ipagas na ka. Saanan, tatang? Naaklon ko. Sana mabalin. Ipaagas na ka. Ipaay ko langan iti pamilya. Tinabat-bati akan ito dito'y lubong. Rona, anak ko. Agkidawak iti pamakawan kadag iti nakabasula. Dayta ti aramidag, tatang. Oh, anya ti makunayo iti inlutok nga spaghetti. Naimas, mami! Nalaing kamot gaya magluto bakit? Mami. Apa yan saan ka mata na sumsumrak iti trabaho? Saan ka di kayat mo ngagtalinaid dito balay ni mami? Wala. Sa anak pa'y laang asumrak. Tapno makadwa kayo. Yay! Ken, agpapasyar tayo. Ken, agpipiknik tayo. Saan ka di bakit? Uwan, pudno dayta anak. Naragsakak no kasta. Kabailak pa'y matagtrabaho, mare. Napigsa ka pa'y matnagpaiso, mare. Uwan, agkarkararagak tapno pumiksaak, mare. Wen, dakkel ti maitulong na daytakan ka, mare. Kasaritak man inton madamdama dagiti pada taaners ditoy. Kaya't da ka nga ro da makita. Birbirukan da kan. Oray no naungatak idi kadakwadan. Amok mare, ado dagiti gumurgura kanyak. Iso akayat ko ida akasarita. Tata, kaya't nakakano ang makasarita ni Ma'am Rona. Ay, ang mga nuong tanak manayin. Apay ko mga ungtan na ka. Ang mga no at damanin basol ko. Mabuti nga umasidag kan kuana. Tata Magno? Sudaytan. Ma'am, kumusta kayon? Nasaya at tata. Itay saping aglinlinis kayo Agina na kayo Kabailak pa mat, ma'am. Umay kayon to ijay kantina. Agmerienda kayo. Urayin kayo ijay madamdaman. Ma'am. Ay, Nurse Banjay. Pudnaw, nagbalbaliwan ni Ma'am Rona. Saada nakas itisigaw da nauyong. Pudno day ta ako nam, Tata Magno. Ababalaang di panagtalinaad tayo di tirabaw ti daga. Imbes amang ipakita tayo iti kinaranggas iti pada tayo a tao, iparik na tayo kiti ti kinasayaat kan pamatag tayo. Iti kasta, maragsakan ti Diyos kata tayo. Papagayam, ditaan ti naggibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno, Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay. Naimbag nga oras kada kayo amin.